Mjesec dana nakon Europskog nogometnog prvenstva, tijekom kojeg su svi događaji zamrli, a životni je ritam određivala nogometna lopta i u našem slučaju utakmice hrvatskih vatrenih, vraćamo se na poznatu adresu. Koruška, grad Klagenfurt, stadion Wörthersee. Ne blijede sjećanja na 200-tinjak tisuća bučnih i raspjevanih Hrvata koji su danima zabavljali dobro organizirane Austrijance, nenaviknute na takvu euforičnu atmosferu. Klagenfurtski trgovi i ulice, preplavljeni crveno-bijelim kvadratima, postali su spektakularna navijačka arena. Austrijanci o tome s oduševljenjem govore. The Croatian team was here playing the games. I have been there and I have seen Croatia winning against Germany. Congratulations to you and especially congratulations to your fans because I really enjoyed the good atmosphere created by them. Everyone wore the dress of the national team. Još nisu ni prebrojeni milijunski dobici od Europskog prvenstva, a Klagenfurt je spreman za jubilarnu 10. svjetski poznatu utrku Ironman. Najuporniji sportaši s čeličnom voljom u svoju su natjecateljsku kartu odavno upisali 13. srpnja 2008. Klagenfurtski Ironman najpoznatiji od svih po svojoj masovnosti, a ove im je godine trebalo samo 19 sati da popune startnu listu i da 2400 natjecatelja iz 42 zemlje svijeta iskuša granice izdržljivosti. The name Ironman doesn't come from the iron muscle, it comes from the iron will and the iron mindset. And I think that's what Ironman is all about. So for me it's phenomenal to see the athlete's will and the athlete's power to come to a starting line and on the one hand side, but also to finish the race then eventually on the other hand side. So I pull my hat. So this is our 10th anniversary race here in Klagenfurt and had 124 entries only in the first year. But still, the development was incredible. We moved up to 800 athletes in the second year. Then we had over 1,000 in the third year, and the race steadily grew till to a point as today where the race is sold out already within 19 hours. Među toliko vrhunskih sportaša, osobito Austrijanaca, petorica Hrvata pokušat će probiti fizičke i umne barijere te završiti ovu utrku. Jedini profesionalac među njima, 30-godišnji Dejan Patrčević, borit će se za plasman među 10 najboljih i normu za nastup na svjetskom prvenstvu u Ironmanu na Havajima u listopadu ove godine. Plivanje treba izaći u prvoj skupini, što je moja realnost. Bicikl treba izvoziti sa prvima ili što bliže prvima. Maraton je teško prognozirati, da li je to moja disciplina. Polumaraton je, 10 je i 5 sam istrčao brzo, ali maraton je to jedan drugi svijet. Od 30. do 41. kilometra treba stvarno pritisnuti. Moj cilj je ući u 10, a ono što sebi želim, to nek bude tajna. Dva put se okušao u Klagenfurtu. Prvi je put 2002. odustao na 40. kilometru nakon pada s bicikla, a 2004. završio svoj prvi Ironman s vremenom 9 sati i 23 minute. Od starta do završetka koncentriram se na ritam, disanje i kontrolu misli. Dakle, ne dozvoljavam da mi previše misli lutaju i kad se dese neki problemi, može to već prvi neki test koliko ste usredotočeni. Treba brzo riješiti problem i ići dalje. U protivnom, što vrijedi se švicirati satima. Da, nikad nije kraj. Svaka utrka, znate kad kaže svaki kraj utrke, novi je početak utrke. Sedam je sati ujutro. Jezero Wörthersee zapijenjano je pod silovitim udarcima 2400 natjecatelja koji se već na plivačkoj dionici iscrpljujuće utrke bore za vodeću poziciju. Oblaci prijete vrhunskom ugođaju što su ga stvorili mnogobrojni ranoranioci kako bi podržali ove nevjerojatne sportaše. Bodrimo Dejana Patrčevića, ja sam odjelka i nadam se da će biti u top 10. Ja sam prvi put sad na ovakvom natjecanju, nisam prije bila i fascinantno mi je ljudi i fascinantno mi je kako oni to izdrže uopće. Ali ovo danas sam došao čak sa Hvara da prisustvujem ovom baš jednom događaju koji je poseban za njega. I vjerujem da će biti to daleko drugačije nego što je bilo prije tu u Klagenfurtu kad je nastupao. Plivačka dionica završava u uskom kanalu i prvi je nakon 46 minuta i 2 sekunde završava Južnoafrikanac Brad Storm.
Dejan Patrčević iz vode izlazi 15. nakon 49 minuta plivanja. Slijedi 180 km teške biciklističke staze, koja dijelom vodi oko jezera, no njezini su najteži dio kilometarske uzbrdice. Dovoljno naporne za brojna iskušenja i samoispitivanja. Manja koncentracije lako može dovesti do fizičkih ozljeda, a grčevi su neizbježni. Nakon vrlo dobrog starta, Patrčević odlično čuva poziciju. Uskoro se sa 16. mjesta približava prvoj desetorici. Počinju se javljati prvi problemi. Sajla na biciklu otkazuje poslušnost i polako mu izmiče dosadašnji poredak. Sa 6. mjesta pada na 25. i dionicu završava s kaznom od 4 minute zbog vožnje u zavjetrini drugog vozača. I to nakon 4 sata, 42 minute i 35 sekundi. Najbolji rezultat postigao jedan od favorita utrke, Belgijanac Marino von Hoynakker. Bio je brži za 14 minuta. Gotovo je cijela dionica trčanja bila popraćena ogromnim pljuskom, ali to nije omelo 100.000 dobro raspoloženih gledatelja koji su bodrili natjecatelje. U tom im je trenu podrška iznimno važna, jer trčanje je posljednji i najvarljiviji ispit Ironmana. Javlja se sindrom gumenih nogu. Snaga tijela je upitna, mišići su odavno poluprazni, a prva dehidracija je na pomolu. Dobro utrenirani sportaši tada aktiviraju skrivene mehanizme i crpe posljednje izvore energije. Prolaze ili padaju ispit. Teško je uhvatiti Belgijanca von Hoynakkera, koji je u prve dvije discipline postigao izvrsno prolazno vrijeme. No nakon 22 km naš natjecatelj znatno smanjuje prednost i drži 6. mjesto. Posljednjim atomima snage i vidno potresen, prvi u cilj ulazi favorit utrke i dvostruki pobjednik Ironmana u Klagenfurtu, Belgijanac Marino von Hoynakker. Cijelu utrku završio s vremenom 8 sati, 6 minuta i 11 sekundi. Swim was good, great, like always in the Wörthersee and in the canal. And then the bike was hard. First with the rain, it didn't really go fast like it used to go here. And then the second lap we got a lot of wind. And then the run was phenomenal. It's like running under a cold shower was ideal. Drugo je mjesto pripalo Britancu Stevenu Baylissu s vremenom 8 sati, 13 minuta i 53 sekunde. A treće je mjesto zavrijedio Austrijanac Hannes Hampel. Trku je završio nakon 8 sati, 16 minuta i 56 sekunde. No, I'm very happy. The race was very good for me in third place. The swimming was not so good for me. I don't know why. The bike was perfect. I was very strong on the bike, and the marathon was perfect. And the third place is a great day for me. For Bayern, I can't believe it. It's amazing. It's unbelievable. Did you beat yourself? Yes, my first time was 8:51 and now 8:29. 8:29. It's unbelievable. Dejan Patrčević u cilj ulazi na izvrsnom 5. mjestu i trku završava s vremenom od 8 sati, 28 minuta i 4 sekunde. Samo 22 minute poslije pobjednika. To mu je izravna pozivnica za nastup na svjetskom prvenstvu Ironmana na Havajima u listopadu ove godine. Utrka nikako nije išla meni. Potpuno sam imao sve probleme. Počevši od plivanja izborio sam lošu grupu. Na početku sam fulao vrećicu, uzeo sam broj 2 umjesto 22, pa sam se morao vraćati. Onda
Brzine na biciklu su mi bile, nisam mogao prebaciti na veliku šajbu. Pao mi je special needs bag, morao sam stati da je uzmem i na kraju sam još dobio penalty taj u 4 minute, ali to je sve dio igre. Kako se sada osjećaš? Pa pogledaj. Jedna utrka, jedan cilj, 3 discipline. Ironman, Klagenfurt, Austrija. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Oh yeah. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. Walk a mile in my shoes. Oh. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. 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 And mercy, what about now? And before you abuse, criticize and accuse. I need somebody out there to come on over here, over yonder's way.